ثم إلى روح أنباتنا وأنبات وأنبات الحاضر وأنبات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anhu wa an ibn Umar lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupani dawu udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalatin nara fiha la hiya at'amatha wa sagatha idh hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Muttafaqun alaih. Udzibat den siksa sapa imra'atun siji wong wadon berusaha debu nyamana ring binek seksa nikah nyamana Humairiyah. Wa fi riwayatin annaha Humairiyatun, Humairiyah. Ha mim ya ra ya ta, Humairiyah. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain tak pangkinya mana keng sejelas dari Bani Israel. Wa fi riwayatin min Bani Israel. Fi riwayatin nyamana Humairiyah dalam riwayat lain min Bani Israel. Fi hirratin sebab kucing, fi hirratin sebab kucing, fi hirratin den siksa ing dalam neraka niku disebabkan kucing. Hirrah maknana kucing bine. Hiya untha sanur wal hir adzakar munhirru neka kucing lake hirratun kucing bine. Sajanatha kang ngeker utawa ditahan dicancang kang ngeker kang nyancang sapa si imro'ah ing hirrah ha ing hirrah hatta matat sehingga mati apa si hirrah hatta matat sehingga mati apa si hirrah fadakhalat mongko melbu sapa si imro'ah annara ing neraka fiha sebab hirrah. Lahia ora utawi si imro'ah iku amat ha makani sapa si imro'ah ha ing hirrah wasagat ha lan ora ngombeni sapa si imro'ah ha ing hirrah idhiya krono utawi si imro'ah iku habasatha
nyancang sapa si imro'ah ha ing hirrah. Wala hiya lan ora utawi si imro'ah iku tarokat ha ninggal sapa si imro'ah ha ing hirrah takulu hale mangan apa si hirrah mangan min khasasil ardi saking kegermetane bumi, min khasasil ardi saking kegermetane bumi. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Wala hiyalan ora utawi imro'ah iku tarokat ha ninggal sapa si imro'ah ha ing hirrah takulu kang mangan apa si hirrah min khasasil ardi keneng baca khasas keneng baca khusas bi fathil kha khasas wa yajuzu dhammuha khusas wa kasriha khisas keneng. Keng se lumrah khosas. Saya maksud al murad bil khosyasil ard hawamul ardi kegermetane hayawan-hayawan seberning bumi. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyeritaaki Kanjeng Nabi nyeritaaki beda orang bine beda sadebu nyamana Humairiyah dalam riwayat lain dari Bani Israel ngobu koceng bine sekadi ma koceng kela yobu compoen king te warpa keluar otaba tale ene cancang sampai koceng ni kelaparan hatta matat sampai mate kelaparan fadakhalatin nar fiha maka orang bine kela pemasuk tineng Gusti Allah ka apoi neraka sebab aki ngobu koceng king te pakane. La hiya at'amatha wa sagatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khasasil ardi. La orang bini nika amakanin deka ko cenga wa sagatha cuken tak ngenomen dek ko cenga saya yobu saya cancang wala hiya tarakatha ta'kulu min khasasil ardi cuken tak ningkel pakan kang kuisi koceng gele. Oleh ningkel koceng gele saya cancang saya talein tak elang saya korong masalan sokor pakanin. Nah, nikah dari hadis nikah pertama adalah dalil ala tahrimi qatlil hirrah. Nikah hadis nerangaki dalil haram hukumah maten koceng. Kelaben cara ngak nikah karena termasuk benih hewan sekutu epaten koceng nikah. Li'annahu la azaba karena koceng ini ketika neng eseksa ben orang bini si tak makanin gele aneka tineng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala eseksa anapa sebab nyiksa koceng kelaben tak meri makan deka koceng. Cuma hadis ini juga ihtimal lah orang bini ini kan pun lah kafir. Jadi masalah tak ngobu koceng kita tetap neraka. Bersada bu sini kau yahtamilu annal mar'ata kafiratun. Hadis ini ke ihtimal kemungkinan orang bini ini adalah orang bini yang kafir. Fa'udzibat bi kufriha maka esek setine Gusti Allah sebab kekafirna. Wazidat adzaban bisababi dzalik. Lacuti dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala lebih eseksa dalam neraka seksana kelaban sebab akibatnya ngobu koceng setiap akanin. Orang bina dari Bani Israel ni kampunan tak iman ke Gusti Allah Bani Islam. Jelas adab neng neraka keng cuma adab pa saja ne tambahin tineng Gusti Allah kelaban sebab napa? Sebab
ninggal koceng terus tepakanen. Wa qala Nawawi, Imam Nawawi adabu innaha kanat muslimah. Imam Nawawi adabu orang bine neka dari Bani Israel se Humairiyah neka muslimah. Orang bine se muslimah. Orang bine se di agama Islam. Wa inna ma udkhilatin nara bihadil ma'siyah. Orang bine gila se pemasuk ke neraka engki sebab maksiat neka. Maksiat napa? Maksiat ngobu goceng, seekorong, seekombong, otabe seetaleen gela keng tepakan. Ini ke maksiat rajin nih kan. Pendapat Imam Abu Nuaim dari hadis ini kah? Anapa esek satine Gusti Allah sabak ke dalam neraka orang bine penikah? Sebab zalim bikufriha, pertama karena kekufurannya, wa zalamiha ban karena wa zulmiha ban karena kezalimannya. Karena zalim si orang bina ini kada hayawan saanya makoceng. Karena tak andi rasa neser, tak andi rasa sayang de hayawan, padahal hayawan neka senyiptaki Gusti Allah. Jadi nyeksa de hayawan na apa hanya menyeksa aneka hukumah zalim ban hukumah haram ban kadang nyebabaki amal tak terima sebab tandi rasa neser ka hayawan. Jadi hadis neka nyeritaaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyeritaaki orang bine eseksah edenem neraka sebab ngobu koceng te epakanen kombong korong kocenga cancang kocenga keng te epakanen sampai mate ane kesenjebabaki Gusti Allah Ta'ala bentuk karena termasuk kezaliman termasuk maksiat daga Gusti Allah. Juga beda hadis senerangaki tentang orang bine se masuk ke surga gara-gara pate. Dalam riwayat dari yang kibaneka riwayataki dari Abu Hurairah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu inna mra'atan baghiyan, beda orang bine baghiyan lacot. Mon cara makin pun pelacur. Ra'at kalban fi yaumin harin yutifu bibi'rin qad adla'a lisanahu. Orang bine nikah situng bektong ngetelak pate ning musim sangat panas. Arab nih mun kadung panas, Pak. Melak nih kesake. Ini kan negara Arab. Mun kadung celep, wah luar biasa. Mun musim panas sampai atas kasur ini kesemprot sekejaki garing punan. Keng dari panas. Nah orang bine si tak gena nikah ketengal saatnya mapate mau keluar jilena terus aleng-leng ning sekitar somor nikah. Dek remacara nengenom tak tahu. Dek remacara nengalaing tahu neng keng cuma jilena keluar terus. Beren ning sekitar somor nih kaleng-leng sampai aleng sampai tak kuat sampai aben leso patek gele sampai nengeneng mekeluar silen menoloh korang sekonek semati ya minal atsy karena sebab arjeng. Akhir orang bine se lacot gele fanaza'at lahu bimugiha laju orang bine neka bimugiha faghufiralaha orang bine neka mencabut edu calen sepatuna toron ke dalam somor gila ngalaing ongke pole sampai ngenomaki dalam riwayat lain sampai telo kaleh orang bine ini kan ngalaing de dalam somor ongke pole toron pole ongke pole toron pole ngalaing perlu namrik ngenom de saatnya mabate gila sebab nikah faghufiralaha orang bine ini ke sepora dosa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah dari hadis ini kah
satu motivasi kang kui kauluban panjenengan, penyemangat kaul panjenengan untuk selalu berbuat baik dekah makhluk Gusti Allah. Bener cuma manusia. Makhluk Gusti Allah. Motivasi kang kui kaul panjenengan untuk selalu berbuat ketaatan kebaikan dekat Allah Subhanahu wa taala karena kuli sampeyan tak oneng di tempat ridho Gusti Allah tak tahu. Mungkin kalau cara beri nginom dek patek nikah Gusti Allah ridho. Mungkin kalau cara beri pakan dek hayawan otabe menyingke bareng si abahaya akid umat Islam beda pakoh, beda beling, bareng sereme kadang nikah. Senyebabaki oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dari hadis nikah juga bisa pontut faedah. Mun meri nginom dak patek se hayawan najis. Hayawan najis pakanen nomen nyebabaki oleh pengapuran Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh meringakan ke manusia pada Islam? Meringakan dek patek se najis hokoma. Kadik najis mughalladha nyebabaki esapora tu sana tine Gusti Allah. Napa boleh abri deer de umat Islam. Ketiga dari hadis nikah bisa gambaraki betapa agung rahmat Gusti Allah. Betapa besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Cara macam-macam untuk meraih pengampunan Gusti Allah dan kadang cuma kelaban cara seringan seenteng nikah. Merkena Sayyidina Ali Zainal Abidin adabu innallaha khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahtagir min ta'atihi syai'a fala'allahu ridahu. Imam Ali Zainal Abidin adabu innallaha sa'ungkun Gusti Allah khabba'ah menyimpan ridahu keridho'na fi ta'atihi esempen dalam ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Gusti Allah nyimpen ridho esempen dalam maksiat dekat Gusti Allah, pasti esempen dalam taat dekat Gusti Allah. Fala tahtagir min ta'atihi syai'a. Maka janganlah sekali-kali engkau meremehkan ketaatan sekecil apapun bentuk taat dekat Allah Subhanahu wa taala. Fala'allahu ridahu, karena bisa jadi, mungkin bisa terjadi sesuatu sereme, sesuatu sekenek menurut sampean meringakan dek patek, meringakan dek koceng. Ternyata ningkat itu adalah tempat ridho Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Nika rajin ampunan Allah, luasah rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga tak sumbut bereng kelakonna. Kun cuma meri ngenom sepora tu sana masuk ke surga. Tak sumbut bi kelakonna. Lakona enteng cuma belisna raja surga, ampunan pangapora dari Gusti Allah. Terakhir dari hadis nikah orang bini si pelacur gila. Kau leban panjenengan mon ki anyama orang Islam cek sampai kaulaban panjenengan menuduh ataupun menfonis orang lain kelaban kejelekan. Orang bini tak guna, orang bini neraka tekeneng Pak. Arapa? Ini kebuktian. Orang bini pelacur sebanyak dosana, ke sepora dosana, belum tentu dosa kulit sampai sepora. Walaupun ahli ibadah, walaupun ahli ngaji, walaupun ahli sholat berjamaah, ahli pengajian macam-macam, cek sampai menfonis orang, menuduh orang, menghukum orang rereng tak gena, neraka kendang aja. Karena bisa jadi orang semaksiat malam makin nega gelak sebuah tobat terima terus mati husnul khatimah. Kuli bisa main ki belum tentu. Tadi cek sampai kalau panjenengan ngal menuduh orang, mun ngetengal orang maksiat, kau ciaki orang neka mentar oleh hidayah. Mun ngetengal orang maksiat sampai nasokor, alhamdulillah selamat engkau tepa maksiat kata orang jeriah, mentar oleh hidayah dari Gusti Allah. Nah, seneka cek memandang sebelah mata, cek memandang kelaban
pandangan saya merendahkan orang. Wah, montang anak toron tak kira, montang keluarga tak kira. Aja baca lah keluarga orang tak kena aja. Tak kok orang mula ngenyanda orang lain, maka bakal terjadi dak aben tibi deki. Jadi kalau ben panjenengan cek sampai kanyangkah bagus ke orang lain. Nah, innallaha khabba'a ridahu fi innallaha khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahtagir min ma'siyatihi syai'a fala'allahu sukhtahu. Dan jangan sekali-kali engkau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan sukhtahu, kemurkaannya, fi ma'siyatihi, disimpan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tahtagir min ma'siyatihi syai'a, maka jangan sekali-kali engkau meremehkan ataupun menganggap enteng, menganggap remeh maksiat kepada Allah sekecil apapun maksiatah, karena mungkin maksiat sekene nikah tak makanin hayawan nikah, sungubu manuk tak pakanin manon, sungubu kucing tak pakanin kucing sungubu ajam tak pakanin ajam fala'allahu sukhtahu, karena mungkin maksiat sekene ngak nikah senyebab bagi bentuk tining Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasa aki berbuat kebagusan, apapun bentuk kebagusan, jak noroten kecubaan, sekecil apapun kecubaan, saatnya maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ngeremeki ngak nikah, ngeremeki mun sampean ngageh, mun sampean tanda ngobu koceng silahkan, mun sampean seneng ngobu koceng pakanin, mun sampean konceng ngobu ajem pakanin, jak lantor akhirnya akan karaka orang, akan geben orang, ngobu yang betade, ngobu ajem teh pakanin, karaka orang pegemet, ya itu seseng ngobu mon ajem, mereka tadi akal pak. Masa selai coplek akap bi aja mereng aja metan di akal. Saya ngobu saya dosa. Ngobu sape. Ngobu sape pangker teh pakanen. Oh tambah teh pangker wakane mandi man wa padi noreng pagemet. Mun sape ne yo komenedar aja sape. Iki baga pengadilan nuntut ke polisi, kurang ajar sape ini ya orang saya yokom sih. Selamat pasal tak terus ya. Aja mengakan anu nata tangkel 10 juta sabuan para aja lah. Bi pemerintah. Tapi mon beda aja masuk dak bunggon oreng atau mancok bunggon oreng. Edin 10 juta. Mumpah masuk ke tanggelang geri ya gena lah 10 juta soki baca kau lah. Atau mancok melolo. Selamat kita terus undang-undang pemerintah. Muncanku lagi lah mulai tak pakai beres bonan. Ajem saya dinde. Nah, oleh karena itu nikah dari keterangan-keterangan nikah jak sampai ngentengaki kebagusan, juga jak sampai ngaki kecubaan. Karena kebagusan sekene ngak apapun dan kadang nek ridho yang dening Allah Subhanahu wa taala, kecubaan ngak apapun kecubaan kene ngak apa dan kadang nek oleh bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nek cerita na koceng teh pakanen bi orang bini neka senyebabaki masuk ke neraka. Sebaliknya cerita orang bini sebagian selacot pelacur sepora tu sana etrema tobeta nyebabaki apa bini sebab banyak amal lah kita beramal dia kok kita pernah haji kita pernah napa kita bahkan kita baca Quran mungkin teka apon saayat karena beles kasih sayang aten gila dek hayawan saknya mapate nikah beda usaha toron sampai telo kaleh ongke toron ngala aing sepatu nedu calen tepak nikah aben putokia aben cukun putokia arjeng kia karena saat musim panas tapi ngada aki pate senajis kele esapora tu sana tining Allah Subhanahu wa taala banyak cerita-cerita sing nikah di antara pun Imam Shibli ini ke ulama raja pak min kibaril ulama. Imam Shibli ini keseta beda tetangga na orang saya soleh amempe dalam mempe negala apa ki Imam Shibli. Imam Shibli tanya ki dalam mempe na wahai Imam Shibli sambian seta terus paringin apa tining Allah Subhanahu wa taala semarin sambian seta kele ning alam kubur. Alhamdulillah engkau esopora tang dosa
terima tang amal tining Gusti Allah. Sebab napa? Imam Syibli ni kah dalam mempena saya tanya ki bi orang saya soleh kala engki bene ka tanya ki tining Allah Subhanahu wa taala dalam mempena samarena mate kala. Syibli, ya Allah, Imam Syibli ada bu, sebab napa tuan kaula ni ka terima amal tuan kaula? Mungkin kalaban fokus salat kaula, kalaban khusyuun salat kaula, kalaban tadabbur bacaan Al-Quran kaula, kalaban banyak amal-amal soleh tuan kaula. La ya Syibli, je kok nerema tobat kakek nyepora tusana kakek nerema amal kakek benih sebab jeria. Benih sebab ngajar kakek, benih sebab amal ibadah kakek, benih sebab tahajud ben lain. Sebab napa ya Allah? Fabimada ya Allah? Kelaban napa ya Allah? Lancung ceritanya nikah. Sebab napa ya Allah? Kakek ingat, atadzakar apa ben ingat? Ben ketemuan koceng, saat musim tuelep celep sarah, musim dingin, lacu koceng ruabi kakek pemasuk dek lengan kelambina, se kak dima koceng gila bisa anga ekep bi Imam Syibli karena neser musim celep sampai aroma saanga koceng nikah sebab nikah Gusti Allah Subhanahu wa taala nerema deka amal ibadah Imam Syibli bernyapora tusan Imam Syibli sampai berselamat tining Allah Subhanahu wa taala amat koceng dari napa musim dingin kala ala kulli hal cek sampai mengeremaki amal mun bagus lakonin selama berkesempatan ben kemampuan mun cuba cek sampai ngal-bengal tekabon kene maksiat tah karena takut maksiat sekene nikah senyebabaki bentun Allah Subhanahu wa taala. Ba kitabul jinayat wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimat salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim